Miniam. Asem de abani o. Ede na aba. Asem aba Nana Addo dan kwa ba Asante region. Obebie kwan ama mo. Ama kwan na adwuma abekoso. Wonam okona yehuru no. Na we na hu bi da wiase normal. Sa. Me na be ka kiro. Emani me bi mu. Now how do you feel? Yeah, obi yo say Akrobeto. Me feel it. Normal. Masa. Nyankopo anyi Israel for so do mo ko e friend say Misrim. Wo mo akọ duru kwa bi o ka e to ja e kwa me wu Misrim ke pe wa. Nipa masa. Me nyire nko ho. So mbahuro Nana Addo omu huro no emfa me ho. Obra no me misia de me bo. Kwasi wadi. I'm telling the fact. Obra de me bo. Nye the president bi bo. Enye the president bi bo ba man. Ina de ogbo no se o man su mu odin abebe. Masa ewiase ba bia ma me mfafo na me jiro ko everywhere. The whole world. He na bo ko to say I am re ye ni age. Ade ye ni heaven the boboto. Nowhere. Mo fo dwane ko America ni. Masa ubedwane akọ. Eye sa ewu okro bitimi miniwu. Ana se mo make mboa. Ewu obitimi mi se mewu. Ewu bakọ. Eye normal. Eti mi hu bi ene we mi. Ye ba wiase achewu. We akufu ye fe say ye start free ayi ye fe say chitafo so nkoma de manhele ewu ni papa. Ni we nye no train wo betu no. We ti we je train wo good. Ete mata ye tutu saa na bisine. Why do one ba wo di wa ba betra akunya so a o ma mu nya ye gbe o ye wato ye wa anam wo di ebisida de bitu sida eti de mumu kika nya memi mu I'm telling the fact mu de besi mi yensi me mama me bra ya no president beti me abo. Thank you ne ye reverse so ko eti emi enkoto pie water ebi amfa se kapre eti eti so bo dwonjiri wani hu amata na my mistake. I'm telling the fact abra mi sha ni ye ba mi kura mi be wie school kura mi wie school na ye pa betro sesa mama mi wie school mi ko shira na mi ko presby mi ko shira nsa na mi mama mi ko pam process di mama se ni kasa ni kele bi kola na bo kola yes ye den tumano chichi bo kola masa so sa fi bi edura papa de be adwuma ni bia wa ko tontoma epo o twele sin ni da bobo kola sebre lipa ngu wo de hwe na free ya sa ha ye drene ade ye ko me pa be ya di wo me phone so a kiro be 2 weeks no be free me o su se wa ko president akramafo ekure ba ko Mecca Israel Kuwait osemi ara me moa no so be fie ko no we ope me ka se mi ni moa me de be boa no on fe na busuafo bra what do you see hwe ewia to bi o ka no kure bia no o ye free so kuro mo de na wo ko no wo nya sika o de be mi ko ti bo ani wo ti kuro mo de e di wo to kwan ene wa ko no hu se e ho nye na obra afuna be fra me fu busuafo ya maza di obi ati mu bia ompe o di opa na namba ko yemu na tutu o be firi ho ye votu ngensi o mo nko the next president ba you wa you talk ada o do say be wo me na ada be o tie wo so ka wasa e normal obi twempra na mba ndi onye ngo tete o firi ho ko na se ka se na wuro mi okura ye e normal etime police ka min kan bi obra no president will let you free. Kameme de mimi hunu ye. Adia mfa se eboa me am ye neutral person. Me nya ban nipa. Say me yire ko hospital. Anam ni because akọ free. Tieni yo. Ye woni man kitinkiti ba anu na mfa se ye ne ye timam hu no. Ye mfa se ye benefit because sabe wo no nkwaji contract wo ba bia wo kokọ ya ba mu adwuma. Yes, if education by bra, I need to grow. We both why then Akobi. What you need pa? Okay, go for although muko a year health insurance. Muko community. I never, but I never me back. I never be. At the ordinary person, what do you be obeying? I say,
ukrom kwane ayden ni aye bra na se wori munyina se ba na obi mpedesi se masa me betra ka police wane obrare de mnya kata ayden mabo me si dan na mu obi akusi dan mam na mu but of course don't you also think say system no panifu edi animo no omo anfa good policy a won dimi si udan system meba system and sana system betimi ay system no bra ewi ati be ne system be ne de be ba wo betimi asi udan tell me system a said the old policies but we say free education wo free feeding wo ni nyina wo fuel ayeto no ebo no wo fom dollar bra de betimi asewu Ghana ay ba ko pe dade nyama nko school me kan opa ye mmaki bibia na ye nto ekrum ye nusu ye de ekrum eyo ye nusu ni ye me 2 years 3 years we will be using made in Ghana goods yes and the Ghana what I tell you the facts na then as say wo o tell you then ye wo ayi be use ye ni hwe kra ni obibi ba ade ye yo nipa waduane obedi yo mo adwane obedi ye do buro ye do banche ye do bode eni ye di free enkola abduma be sinne enti ade ba ma Ghana ade ba ma Ghana ho atoye ye bedi ye niam ye ba use ye niam okum asa masa eti mo ko school na mo nim dia se mo nim di no ah mo tu ye bibia tu ye bibia nyi no eni how no president Nana Addo free so people free obi masa we still face the problem until we use made in Ghana goods that will be the best me na make that drive made in Ghana cars masa it will be the best me na make sure even Nigeria for kra omo ye na so mo ye so mo obi amfa mo nkom krum on baby ni asisa bra si ye ru sa ni me we mu dia wo de hwe Ghana made in pabo ye nya ni yenhye yenhye mo na ye to na ye hye ne kodbra eno ne bi change your man Chinese me ba mi nyini bia ba Chinese for no mo pabo canvas ne fa Chinese canvas ko China ko masa on baby o mo ye okro mo na yusu but akos ye se niam na ye Ghana no ne bo kra de nche broni de bra de boy de si broni de ni se wo mpe na mo ye tiase na se ye yi a ebo no be fam oba aban bi oba bi ye betunya se eni yangu ni memma de bi eni mo to de adwuma no yangu mo wo be fam am ya to yisu eni mo ye kura se je se kra free ho na eba oje eni ma o mo be yisu lada yi kra free ho na eba ena me ken se ye woni me bi wa mo kra free hwe even toothpaste ye di yesi ka esitima no wa ha bra what you tell open what me say man be say di e be di enti ye kasi ye ja ma ya betima toothpaste no why not but you do not me bu problem di yim say ye where dey bu problem di what the plan on the platform no you use bra se man mo say the minister ke man is plan you say man say yin na go be neba me Manchester Ghana one can say ko obu ma obu man but they don't ever say so be su prior using be bra we say unya ye I'm mi bu yim simi da mi me ka be ba u ka be just at hospital okay on the hospital you we be mu ye wu be wu sad mo na dem tu am me forget bibia because no matter how you treat yourself you go to that I can tell you fact okay and you know when you no problem yeah no problem bra but me I told you your crack is o tab su so be wu out there I'm not going to that na tra ho and na mo pese mo kire and no nipa ti wi ase and bibia empie bibia ase obo fudu do ade aye machine se senti na so se me ba mu yi na ya che ye bu na away and okay see ye guru nyansa and you should made in Ghana goods abra opa ko heaven so the best solution is to use made in Ghana goods that is the best if you I don't be machine na me ko obi ba ha no o ti kromo ya what me $. dollars what tell me now fit the way be na ewia time re atabara ka doji obi esi dan o ti Ghana esi dan me ti kromo ha me go sit down was him $. Our hotels are charging $. school fees be $1 Thank you. Me out here. So the dollar will always be suffering. That's a for bobo kan $1 dey do to America. Share utu kwanya. Sa China ni udru wa. Omo dollar no umpo. Omo sika na be say. Yen, yeah. Chinese yen. Omo rate awde be ma umpo. Eno na abeje. Masa. Si ehunu we mu dia, bra. Ye mu yenim hweye. Yenim hweye. Anya mem ye ho so. And I don't like this. Please I don't
and the bibia no ye no ye follow mrofo no sister ye yon ye so ye nya we kuro okay so Akros president bank no ba wo be so Akros I didn't na mo ye celebrities no mo set an example for us to rubbish. No, I'm not telling you rubbish. No, the whole thing is that why don't you people no so where made in Ghana goose who na me ka brofo kwa be we wahi Akrobeto brofo bi se be ye down e do better me e na me nyama na wo be follow hey. So why don't you the celebrities start doing that? Oh, we wanna come to share atare in Ghana. We wanna even na see yeah me ka se papa ye ka tanka yeah me ko to me to yo panimu pa ka tem do ka ye be say Oh. Hwe me fa yansa kwa be ka se tiar pa wa hu na se bra e be say so ne se Ghana ka de be se bra wuti we wa se hu ni ye Oh. yes Also to Ghana. no se ma se dem se wu se la tie wo be say e wiase bi bie ni wo be wiase a e say e bi na do wo say ka se gu Ghana na se ni na papa ka sa na o se dey nam ta fe atema okay yan se be no e wiase bi bie say wo be say me say ade bi a ye free ya abago wie ya se dia e be say e ti wo expect say nka papa ye ka na nka ni 300 years na mo ana And first asama Akrobeto can nyina wom but it takes somebody a we leader and obetimi am ya dey ayesa anyoma me say me ma wo mfa niema we mfiri abroche ba me ma but the thing is omo na this measures ne ba no omo na build contract award the commission ba enti niema ne ba no onye sika enti yenya niema ne ba no onye sika enti ka e bia ye habo ho no ensi habo no e na se nka mu mia niema mu se ye mia niema mu habo a niema no emma Akros breast screening e ba so me nya omo be ya omo nya oh breast screening na ye be ye no dabi breast screening wa na wo ka set and don't you are fucking don't no don't say that no don't say that no don't say that you see the breast I'm always protect my breast so tell people so advise people to protect their breasts so advise them now it's coming on the 29th of October. Breast screening. Say, well, one day I'm going to be sure. And I say, we can say, so Baboom was, and this is what we do. Sister, bra, I ain't such a make it between but say to me, I say, a share because my penny, and you put up dinner with you, Sabi, excuse me, Sabi, you never brand, sir. You want your support, my mom making to marching, or me, but that would mean an oya, ordinary, what's it? Didn't we say, Miss, yeah, and that is the black. Some of them can see that man can make me that term. And here there is messing for your move, it is that mind. If you can't go, Kunya, and Kunya, me do la pass and do a fool. Obroni ku na watra to access to features ni de gushi paka ni de bia obvious okay meanwhile pogas money wo na yenku na twe awnaga shankunya go ground e wo na to minkunya ni fi use the microphone you are too angry yes because of you so let's talk about that it's okay so let's end it me ba beto nkunya na me gu cargo car mu no me de ko hwe minkunya gu me de obi ba akro ukoje ba ade odi frɛ bɔ jam hwɛ oh ye ho bro ye buye de na bo asa ade bi we krum bi anim sɛ ye ntimi nyɛ asu kunye na mbeto na unaga ha ni bo to mponya di that time to bi 3000 nkunya set 3 no 90,000 okay